Dobro večer, milo djevojče Marija. Ja sam Dedo Mraz. Danes kako primim tvoje to pismo što ste go pišuvale zajedno so tvojo dedo Hristo. Vo nego mi naveduva što da donesam od podarocite za tebe i tvoja ta sestra Jana. Eve deneska trgnav na pat okolo svetot, da im nosam podaroci nasite dečini. Očekuvam nebo Makedonija da pristignam nekade okolo novata godina. Zato a te molam ostavija vrata otvorena, dok uspiješ da možem dati ki ostavam podarocite vo sobata, zato što ako gi ostavam nadvor, nekoj loši tečinja može da ti gi ukradat. Da ja pozdraviš i tvoja ta sestra Jana od Dedo Mraz. Se gleda me, bidi umna.